asole ase no eno na moye ana se obi ho ompa asole e bantem ana se preaching na nkasa no mumma bibi to nipa tim say na nipa be kofie no odi ne hu like awrehu be kofie say Yesu Kristo enche obeba Mama kan chira God's Revelation Ministry you are from A to Z ayen kwaje esem okay nti ya tam no kra obehwe kra ya tam no eben se ne obeba ntem na wotumi atenyame ase na wotumi atwe wafiri ne anti na ho so what you say no bisa say na de ope heaven akọ ebe de obo se na na montuo no eh ya na say na make say obi ho a on pass sorry but ya okuta mabe 4 obedwale o mewie na bia o muslim ba sorry 5 7:30 e bia 7:30 to 8:30 teachings but no 7:30 to 8:30 no ntimi mba ebe de na san nipa enya enkyerɛkyerɛ ni bi san kyerɛkyerɛ ni bi ano a na ya san de preach oh here what you say ye ohwe ye mission no and as a doctrine na ye di free CAC the other asafona no what you say na o ye CAC no free CAC mu na buy nti na de nyina ye CAC nti ye be kyerɛkyerɛ wo nkwaje asem no ye kyerɛkyerɛ nti wo mamma no so mo ntumi amma Sunday school no so no na bishop asan for sa chapter no so de preach what you say nti no message nya sa asem no tu wo so waba no so oba bete dia matena so bi nti enkoye odadwene what you say osan wa botren so e de ma asole ma no owi a otenase o ha ofabra dia na ha papa medi Yesu achi papa nyoma nkoye woni ne tena so wa no wa awurade fa no so e kire wa kwankyere ama nyoma tumi sesa enti no nkwaje asem no enen the best enen the important a ye de ma nyame ma e wasafo no o ka bi se mo pon asori a papa tena se na one on one tese mo ye counseling mutua counseling na won counselor yentua na counseling bo ha yentua abia was kwan anenti na was yentua me pacho opa emi bible o bible ma kan first Samuel o e me kan ma pepe me kan asem ho abra Samuel so ne papa fruma eyirae na ne papa se omo nkohwehwe efruma no omo kochi ya no omo ehunu efruma no bajo tiemi na kola ba ko ka se odi hunufuo bi wo pupo yi so na yenko na yekwa ebia obekire yen bebi efruma no yeden ewo unim asama akra ne kan o se na yeko asase enya bibi yeden ye dikuta ebia no de hunufuo no so no ofrim wo popo no so ayeden asa esane ope nsuo anase brodo bia yeden edi na ye de amano what you say intina ko say akasika dwete something like bibi kakra ene abodo kakra nti yemfa nko enti wo ko de hunufu ani mu anase wo ko papa ni mu anya say bia wo ko ne trada what you say say wo pa bibi na o de ko yenko difu ani mu say wo papa nti wo ko dabi ba say mi ko dru ho a mi ukodru ho a na wotua ana ukodru ha na wotua antina wo betua before abra so no ne na ko ano edru ho no no me ba cho ono obisa na so no de ma no aba say me de me hu ni se anka me ba ye no ma betina papa anim na wa pompa ya ma me na ne ehinte na wo ya kire me kwa na ma wide ama na onye me na metua anka wo kwa na wa wide onfa den na onfa nwa ankasa nchiro na onfa hu ma na scan ye de kasa na de kasa na de ska ko eh ska so ko o se de che kwa ye fa makwa wo ente o se o kire maso wo ho me kan sama kire wo kire ka kire ena ye modern Ghana ya yes ade na mana kan ye ho ene ne ewen ene ne bi no ye papa ye ko no ho ye ko ye papa ho ye mfa hwe papa se bia won ko so papa se kom de da ho what you say ni ente ye ntumi nya nyame mu enhira no no ni ente ye nya nyame mu enhira e wo ye life no no
say ye call ye papa nti ma ye nko na bi obekasa che na bi papa na ebia na wo ko no ebia papa no sa be na opemo to bi anom na be de na mehu se opemo tam anu nti na me se wo ko nanim a e se obo wo ho wo ye nipa what you say wo ye nipa wo ko sere obi ade na se oto de ko na se me ko se nye nsrahwe bia na meto ade akọ wo nto ye mfa nko me be srawo me na mafa me ka na nya na otuai me na metuai ana me nya daji na msen be sra me san to bi mbra wo nto ye mba na wo be de wo nchen me be sra me hesa ho ya me ho ye entiko se me hu se wo so ho ya na me ko no ai enti de mpese ma wo tie ne ntina bebre ya ho a kire me nti ase e wo se wo kire ase fi se nyankopon se o de che kwa ye fa nche kwa enti me de anka menim ni se we tefo ni be ya adwen a say ye ko counseling na anka ye ko hu difo wi a ye be fe ye be offering and correction mam kire ha nka asem kire wa ha wo se say Yesu say o de che kwa ye fa nche kwa na Yesu kura so na no san ka say do ye de o cancer pa na o ye den odidi ho enti ma cancer pa na che o menya den na betuma didi ene offering no ene na me kire o say wo ko na ndemu a ese sawo di bibi ma no mimi hu ni say wa kan wie na me ko no ana wo say me de ma wa kan wie ansa wa kan wie ai ozo ade mo twa bo ato so ana ye ntwa bo onto so ai nti mimi hu ni say ma ba me de me hawa ba sofo akan wi ama me akan wi no okay I say me to collection me ma offer tree to say me sow seed but say me tuans na makode Bible mu so ye den say me tuans makode so ade me sow seed na Bible mu say no me sow seed Bible mu sow seed wo sow seed on the Bible na de ntina wo ma odifo bibi ane de wo twetwe na ase na pesa o ma ye ate wo de che kwa ye fa nche kwa because ediye de ye hu ni say nyankopon e gift e calling enti e calling nyankopon de ache wo no wasa wo so uhu ade na bi okay me so wasem me na me ye ayi me bi so wasem sisia me na me bi so wasem no enti se nu pese me te ase ade na ya sorry dia na hu me ho asem da wutimi ka na se me ba weni mo pese me te ase na ba anu ya the private sign and sense say no en country bia wo say o kan private me tia na ma ba na ka no tie Yesu ko asori da bi mo what you say o kan yame asem wie na o kan yame asem wie no na edu brese say oje bi pie free aho no mo ba o preach wie ni so omoma obia beyi ntutuso dudu na obai bi ni kuna wueja no oyo kuna fo na achacha aye obi tua tight wie de man Yesu ye dem man anene we okitani nsem kapre mienu ai de Yesu si de owo no hu nyina na ori aye den na kire se afareni na wo na wo boy ne so nani ene maame kunafo no me ka asem a kire wo there is secret behind say what is cancer no odi tu mu wie no de na Yesu ka wo kire afare so ani ana ne ne we Yesu ka asem bi o se mo de mo nya abroso na mo de betu mu na oba we de efri na kumam de wo nyina e na ode abetu mu no na ole ne nsa ayeden honest adentri wan le nsa ama wo mo de sika billions begu apamada ka and then na ye kan and ye tight and they say bring all your wine to the storeroom and ye ka say ye me pese wo ma ye te ate say adenti na wo se me ko counseling na adoma che de ache sofo no kwa no e wo se mitua eni kwan say wa kan wie na anka me so we fini na ase no na me de me yiska no de ato ho anase me pay no ofin bo bi sie ni ho na anka me de ato me pa cho so ko dem a o de safo shem no we bi anso I me de safo shem me de sa na ya no sa na me nya me ministry asofo sa na tie enye sa na tie enye sofo so bi dan keke wa kotene nti pa sofo bia de scans na wa counseling no nim de omo ye ye fa enye sofo ye fa no mo nta wansa ye me pese me uma obiti asese God's Revelation Ministry empaibo Benada Tuesdays now I ask we can see Sunday me boa
ana wankasa wo ka se mu wi asori a papa tena se yes na obi counseling counseling mpachumba nti mpesa wo ma yete ase se obi ba God's Revelation Ministry no de ne ha oba na ebi a papa hu during church service but pesa papa oni papa tena se na waka asem na eto na adwum se oh okay me God's Revelation Ministry wo say menya sempoa bi ehye me ho eho ana ye ka say ye pese wo ma yete ase edenti ana wo say ye tiasa scan crans na ko hu papa we come masa kan treta aho ye di besi dia ehia kese ne say papa ehunu abra eye during church service ye wie no na wo sori se wo kwa akosra no ana se wo kɔ ne nkyɛn wo kɔ ya ti asɛm no wo kɔ ya wo kɔtra ne nkyɛn na we fira ase e ka ne kyerɛ no bibi kɔka empapa ansa papa na yɛ den agye krede den na kɔka matiati phone anamboa media amount oh phone fine nyame nhyira e bia the more wodi bibi maso for sa bre na sa ade na hintaw no e bia di akyere no so what am I can no enti se wo kɔ nyame difu anim ana se wo kɔ osofo anim a e bia ade na e hawo wa hunu what you say wo pese oka bibi kyerɛ wo na de bema obetumi hu ana se de bema awurade bebie so akyerɛ wo eye wakoma how to give na kyerɛ sɛ nya papa na business scam dabi ɛna mpɛ sɛ ma yɛte ase no bisa you there me person multi ase sɛ wo kɔ nanim a ɛsɛ sɛ umfa won sapan na kyerɛ sɛ wo ba so a wo kɔ papa anim obi anti-gate na ɔsi to 50 cedis dabi ɛyɛ wa koma and offering bonus you on mo ɛno na yɛka sɛ offering bonus ho enti ebia me pɛ a metimi akɔ inside and obi gina ho say by force me to answer na makɔ inside na me bawo akufo ado efe na akufo ado na nkasa sa wo kɔ ne nkyɛn ho na gina ne nkyɛn and the security gina ne nkyɛn and sa na nyame ministry no security so gina ho security no ka say me to offering as makɔ inside before you beko ate scanner matu na bed na travel akɔ che papa say matu offering ti no wo say nyimi ho asem na one to a wontumi nkɔ wow and to tope obekɔ akɔto so ɔte hɔ wo tope obekɔ akɔto so di for akɔsi ntwiti hɔ say one city wo every wakuma mu oh okay so say any amount no enti se wa bahwe nyame anim no de 1 cedi atum se wo de ko odinfo akosi ntwe anim a wa wasem a ya de enti da mekani na ne se ene awie ne se ye mission pa ewo God's Revelation Ministry ne se ye kyerɛkyerɛ nyame ma okay no mu hunya nkwagye ewo ye bremu number 2 ye bom paye de hinta oba na se oba odifo animu a de hinta no so obie so de kyerɛ wo enka se na asolebu ana se na asofo agisika ana se enne adifo adoso ntino unhunu de ne kwa se wo ma menka bibi kyerɛ wo se wo unhunu waduane no a na ase hye okay what you say enti ye God's Revelation Ministry ye ma wo tinyamsom paase ye ma wo ti sunsun sam ase ye ma wo ti oje ase ye ma wo ti yedi ase ye ma wo ti wasomdwe ase e wo God's Revelation Ministry what am I gonna enti no bo modern say nyame ya adom a etna Sunday nyame ya adom a kosiada Sunday 7:30 ya started sharp am ebi ntoso labi bra ye be kyerɛkyerɛ wo ye wie pɛ ye de asɔle be hyehyɛ so de toso miensa awurade be fa na ko aso amma nyame asɛm aba wadi sa asɛm na wadi na nso no nyame be san fa so ebie nani ebie na so de ha wo no nso no waka kyerɛ wo se wanka kyerɛ wo public a ɔtena ase a na sɛ wo pɛ sɛ wo kohu na ɛno nso akwanya wo hɔ no mu a wobetumi akɔ na wakɔ akɔhu no nyame nhyira bibia sɛ pacha location no ye location ɛwɔ ufiri kasoa na wo ba ubesi wo banyard just baby a ufiri babia baby a wosi baby apart from say ufiri kumase anase wo ya ufiri kumase ba and straight wo besi wo pokuase no ubesi wo pokuase ya na wa pokuase ka o ba say o ba abreguma
udra breguma pepepe also bisa Pentecost Junction udu pepepe onya fa ka o Pentecost Junction so also usi wo Lotto Junction usi wo pepepe ne normal ni odifo normal na me de ba mawi bibi kire wa adwen bia na ono nso waye what do you call it waye busy bia na osanka no amemfa na mama o bia oni ni person oni ni share one on one odifo akosi ntwi ne normal ni e pacho fa open wa fa open and sa dia ne normal ni memo bo ma we 055 34 01 462 055 34 14 no 055 34 01 462 055 34 01 462 ofre no na se wosa anka no so a na bedi ekire enso no manie 059 36 10 456 059 36 10 456 ofre sa no mo ya on sabeka ye mu bibia de how de da wo so ofre no a on sabeka no ona na di ho nkomo ansa obaba kra waba ye bie ya ntaba mu ye twen muntina God's Revelation Ministry ewo ho se urade mfa na ko aso na munya ogie na ensi mu ye ya me hira mu amen. So for your better was say obaye na yegusu yesiensi anyoma God's Revelation Ministry nyame ede mo na busia ne ana ha yede jumedie no ebesi ye better we bia as titiuni wana wase asne ne University Foundation said that da wase asne na me ka say Attention TV all social media platform okoho no ma me pa cho benya ye wo Attention TV je cho benya ye program ti bia ho no munya so ana wa share e dia maye o wa dwuntwe bia na asem bi se bi so a na wa tro enso e dia to hwa maye asda kase nkoma me editor na me cameraman obi a outage production na echi asda ne wa ya wo hwe ye programs na asda so kase nkoma medin ene akosia sparkles makram